CBN arak sautu nandi lakte in nangkut kan intlay na kumtaw nila kumkula kumthum February ni ruk zanlay somlang pali tiang thong kan hlet komi kan rakchimlay. Chinland Defense Force matupi ni ngay chet nak chatan answa. Kumtaw nila kumkula kumthum February nili Chinland Defense Force matupi ralammun ramrung ven nak antwa liu zanlay somlang paruk a bombo swal nak ruang in rakap thang ukjo liam fak ngai in atwar I zan somlam lekha shrong a ramlam mi phuncha a anun nak apek ramlam mi phuncha a abakambang in rakap thang uk I anun nak apek mi chung a CDF matupi ni upat nak sangbik kampek I chungkhar ngai chet nak kan thrompi na tia Chinland Defense Force matupi ni ngai chet nak chathan anchwa Zau tong pang ka daw nak a SAC ra ka pasha anti. Chen ram ko zau tong pang teng si le. Tholang khwa karlak February nili a SAC ra ka ple CDF zau tong phu karlak a ka daw nak achwa I SAC ra ka ple in pasha anti. Panga ani hliam tia CDF zau tong ni an than. Ka daw nak chung a CDF zau tong lai in hliam ma atwar mi umlaute in nu an kir khau tia thai ase. SAC rakap ni swanak ngay lo mi pi pasha zong rat pho cha a an tlai na tia an langtar Palawa pang January thlachong ka daw nak a SAC rakap playruk anchi Chen ram kul Palawa pang a SAC rakap le Chen tremtlai phuna karlak a ka daw nak vainga achwak I SAC rakap le in playruk anchi tam hliam antwar tia CDF Palawani January nili a athan. Palawa pang CDF Palawa B02 ni atlay nak munma chong a ummi. Senglawa kay kongkhwa senglawa le kongkhwa karlak a SAC rakap le CDF Palawa CNA CJDC Special Force Phufan na karlak a kadaw nak aswa I SAC rakap le in layruk anti. Lay nga nak tomlaw aniliam tia anthan. Kadaw nak chung in MA1 zun khat an la ko I shrem tlai pani fakngai in aniliam chun SAC rakap ruang a swal nak ngai lo menung pakhat anun nak aliam tia an langtar Kalewa kadaw nak a SAC SBC tal in achimi antam Sakai ram thang kalewa pang a mipi shrem tlai phu pol le SAC rakap karlak a kadaw nak achwa I SAC rakap lai in second battalion commander tal in achimi antam tia thai ase Kalewa pang chong a January thlegwa thok in February ni jing lai tiang zerni lang ka daw nak achwak ka daw nak chong a SAC rakap pol achimi le hliam atwar mi antam cha a an kyur than tia thai ase Ni fatin in ka daw nak achwak February ni kha san lai thok in mi pi shrem tlai phu pol ni SAC rakap kha an ka na second battalion commander le adang pathum anthi hliam atwar mi pol zong lang in an putna tia minung pakhat ni people spring a achem mi pi shrem tlai phu ha ka daw nak atwa mi hi SAC infantry A9 in an CE an rak lu liu a Thazang som sri shong an sina in an kiur lai chun som nga shong long an tang tia shrem tlai phu lai ni an chem Luego phekong lam chung ka daw nak a SAC ra ka panga an thi phekong PDF chongtal pakhat anun nak aliam Karani ram luego phekong lam chung ka daw nak a SAC ra ka panga an thi I Karani phufan lai in pakhat anun nak aliam tia Phekong PDF B02 ni February ni nga a athan Karani pang a arak lutmi SAC raka polzo February nili zan somlam pasale som thum shong a Phekong PDF B02 KNDF B03 le URF phufan ni an kana Kadaw nak chong a SAC rakap lai in panga an thi I pakwani hliam fakngai in antwar tia Phekong PDF B02 ni an fetar Phekong PDF B02 in Shremtlai David anunak aliam I
adang khen dia frame tlai pani ani hliam tia an then kadaw nak chung in SAC ra kap ni loi ko khwa wari ko su khwa te lai a hriam ngan an ka I biak intel in mipi in pakul leng arok tia thai ase lamain peng a SAC ra kap captain YGF ni an tlai mon ramkol lamain peng khani khamole antaya khote karlak a SAC ra ka panga ni anrok ichit mi moto jo YGF le adang phufan ni an ka na I SAC ra kap captain pakhat an tlai tia YGF ni an then February nili chun sumla pani le cheu rong a YGF le adang phufan ni khani khamole antaya khote karlak a arak lut mi moto pakhat jo chekding in andiu tarna in moto chung a mipi thom he achit mi SAC ra ka panga ni an ka na cha a mini som thum tuk ka daw nak achwak ka daw nak rong a an moto chu lam kam te wa har a atla I moto arak chit mi SAC ra ka panga an jam cha a an doi na I captain pakhat an tlai kho tia thai ase an tang takmi moto jo lakho ani zom kauna in lamai shambun SAC ra kap ni hriam ngan lungthum an ka I bom tu an tha na cha a moto chu an khang tak I an gir tia thai ase wala peng a ka daw nak achwak SAC ra ka panga an thi tamphiu zayat lawa ka zung chu bom an pwa sakai ram than wala peng a ka daw nak achwak I SAC ra ka panga an thi tia Jesus Special Task Force Wallet Phu I Tom Vau ngai tu pakhat ni achim January ni thum a wala peng chak lai kap maji dong khwa in tagaw ming khwa lai a akalmi SAC ra lamsial ra kap jo Jesus Special Task Force Wallet Phu ni hriam ngan man in karlak in andaw na I SAC ra ka panga an thi tia thai ase sumlam lai khat lon tiang ka daw na hi achwak SAC ra kap lai panga an thi SAC ra kap lai ni akan ka ve na in himte in nu kan kir khau tia Jesus Special Task Force Wallet I tom vau ngai tu pakhat ni achem chu ka daw nak cho Jesus Special Task Force I takhoi pakhat asimi takhoi fo mai balu takhoi le ye jet le down be yim phupol I fun in andaw mi na asi tia thai ase Jun mon ramkol tamphiu ziat lawa ka zong chu Kerala phuni bomb in anpwan ha tia tamphiu zayat Kerala Force TGF sin in thai ase February nili san somla bretlet cheu a tamphiu zayat lawa ka zong chu tamphiu zayat ni bomb anpwa I zong chung arok mi a umleng a SAC ra kap a cheu khat le zong hak tu zong hliam antwar tia thai ase Yango molem yai lam a SAC ra kap moto rong chu bom an pwa na panga an thi Mon ramkol ta thong le bilin kar Yango molem yai lam chong a SAC ra kap moto rong chu bom an pwa na I SAC ra kap panga an thi tia Hawk Revolution Squared HRS pu I tom vau ngai tu pakhat ni achem February nili chun rong a SAC ra kap moto rong pariat chu Bukhang Queen khwa le zaya chung khwakar a bom anpwan ha leng a hriam me 40mm bom pol in an ka na cha a SAC ra ka panga an thi I panga hliam fangai antwar SAC ra ka moto pakhat song arok tia thai ase SAC ra ka moto pariat chung a pathum chu bom kan pwa na I moto adir a hriam me 40mm in kan ka na SAC ra kap moto pakhat chu arok mipi veng tu phulai chu kan him I SAC ra kap athi mi anruak le arok mi moto chu azan a anrak lak na tia Hawk Revolution Squared HRS phu I tom vau ngai tu pakhat ni achem chu ka daw nak cho HRS le KNLA Battalion 2 takhoi 3 phu I fun in andaw mi asi I SAC ra kap lai ni hriam me se mai thal in saunon rodap in an ka kaunhana in mipi veng tu phulai in an him tia thai ase
ซีแกมิวโตคามา security อังากมี SAC รากับจูอันดังนาปลีอันทีมันเดเลรัมแทนเจ้าสีแปงกอมซีแกมแปงซีแกมิวโตคามาไมอาโอมี SAC รากับปลีปิวโซดีผูโบลจูบอมอินอันปวานาอีปลีอันทีเตียมิงเง PDF ควดทรง Special Guerrilla Force ผู้สินอินไทยเซจันวารีนิงาซิงสมลามปกวาและเชลชองอะ SAC รากับปลิกปิวโซดีและแปงช่วยตูผู้โบลโจมีปีแฟงตูผู้โบลนี่กุตัวบอมลุงนี่อินอันปวานาแรงอะไม่ทัลอินอันกาชับนาอีปลีอันทีเชลคัดจูเลียมอันตัวอีสจงอะอันทบนาเตียไทยเซจูกาดาวนักโจ MN PDF Special Guerrilla Force เจ้าสี PDF และ LPDF ซีกัมโปลอีฟันอินอันดาวมีนาอสีเตียไทยเซ CBN อาซาวตูอางไงตูนันจงอาลุงลอบนักตัมปีกันไง